Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te Sipai vek ule December ni som parukania Myanmar thu thar kan ngai thadon ani Myanmar Asian Special Envoy Palayatan Cambodia Foreign Minister Ruat Anita Asian Ruai tuni na chel thar Cambodia Prime Minister Hansin Chuan Myanmar Asian Special Envoy atan Anram Foreign Affairs Minister Prak Sokhon chu ruat ani thua puang ta Cambodia hian kum sang ni som ni pani atan Asian Chairman ni na achel dona tuna Special Envoy atan ruat thar Prak Sokhon hian Brunei Deputy Foreign Minister everyone yasof chu athak don ta ani Myanmaram ta na Asian palai ruat thar chu April tha a Asian ruai tu te inrem siam na consensus panga tihhlum tling tur le in biak na tluang taka kalpui chun zom le turte humanitarian lama tranpui na kalpui zel tura ma la tura mo phur na pe kani Asian Chairman ni na chel tu Cambodia Prime Minister Hansin hian nakum January ni sari le niriat hian Myanmar azina tuma min online an po anloin beto a kumsang ni somni pania chuan Asian Pol chu in lungrual le zuala an kaltur thu Hansin chuan alo soilok to ani Military Council hremna pek bel turin US in kongdang adap le tamek United States of America chuan Myanmar Military Council chunga hremna pek bel tumin kongdang adap mek thu le tuna buaina thlenga Sipai ho mi pui chunga an che dan hi mi hring in suat na genocide ani thei ti po zirchian mek ani thu US Foreign Affairs Ministry Anthony Blinken chuan a soi Blinken chuan Myanmaram chu democracy kongzo tir le ani le theinan Military Council chu keini US ram pakhat chau emo ram dang tenen emo a hrek na pek bel chu thilpoi mo tak ani ti in a soi bok Malaysia ram Kuala Lumpura Malaysia Foreign Minister Saifuddin Abdullah nena press release an nei na heng thu hi asoya chuta chuan keini lamin pressure penal hle ma ila Myanmar mi puite din mun chu a chezual zel thowa Myanmar ram chung chungchang chu Asian hruai tu tenen nakum lama soi ho an tum thu soi langin Myanmar Military Council hian an rem ti to na Asian consensus thutluk na panga an siam chu ataka zom ahun to ani ti in US Foreign Minister Anthony Blinken chuan a soyani kalai miawa Paul Kozirlai chu tual tha thu buai siam saka hren mek ani sagang region kalai miawa indona chok chuak zonga chea anpu criminal case section 505 manga thu buai an siam sak mek kumsom paruk mi Paul Kozirlai chomin khan mok chu tual tha suam mang case section 396 manga thu buai siam bel sak ani thu achung te chuan RFA anril apa chuan keini lama tangin engma ti thei kan nei lova an du dan danin thu buai an jiak luta chan let thei ani lo ma se ukil pakhat chu tranpui kan dila a case abo zui me ka ukil hian minti sak ka hantina in kan thei ang tok chu kan pe ve ang ti in kan ho ani a hailan tur ber chu kumtling lo ani na te tuna an pu na khesa hian a filim thu le thu buai lian jok section 396 te ani a chu tiang buai pui tur chuan ukil chu kan ruai ve a kan ruai ve na in eng vak chu ati thei arinom lo ti in a soi chomin khan mok ne na tang hian chemte pakhat le bom pakhat man ani a June nisom ni khan kalei miao ong min nga la veng ai miao we si pui thiam school bula man ani thuwa pa chuan a soya chumi nuwa criminal case section 505 close a mangin thu buai siam sak ania November ni nga a tual tha thu buai le suang mang thu buai section 396 manga thu buai siam sak ani le ani tuna hian Kalemiao Township Police Station lock apa tharuk don hren ani to a ei tur pek chu phalsak ni ma se in muk ero min phalsak lo ti in apa chu ana soibok chomin khan mong hi
Kalemio High School number 1 zirlai ni in tuna athu buai pakhat section 505 close air hian Thiamloh achangani chuan kumni zela tang dona tual tha thu buai section 396 a hian Thiamloh achangani chuan tihhlum hial atok theidon bok ani chin magwe ram ria ral tlan zariat vel anum bel le a in ka na chuaka sipai som vel an thibok chin state min dat township le magwe region chau thu township tontira in ka na chuakin tual chung mi zariat vel an ral tlan thu CDF min dat thu puang tu koyo man chuan mijima aril December ni som panga nimin chhnulam dar khat vela in ka na achuaka sipai thija chi chu riat thei anilowa ma se December ni som pani chhnulam dar thum vela voi khat ni som pathum chhmalam dar som le achan vea voi khat in ka na achuaka in ka na hi ni chungin azonin achuaka chuta chuan Burma sipai som an thi ani koyo ma chuan in ka na hian kan rin dan chuan sipai som vel an thia sipai ruang an zon te kan mu thei china tanga kan rin dan ania ma se chung zinga chuan thilowa hliam tuar te po anom thei boka Burma sipai ho chu kan lo lam buna bomero kan manglo tukuli le unbun silain kan kapa anni lamin 14mm 16mm silai rol tak takin min chang le ta ma se ke ni lama chuan thi le hliam kanom lo ti ina soi hein ka na hian CDF min dat chau thu PDF le yo township a YPDF trangrual Paul Pathumin Burma sipai firfiak mi somsari pani chau thu kholam pana ke akal te chu anlo beya annuwa chau thu atangin mili kong kholama sipai za chuang anron thok chuak le ti hriatani December ni som panga jinglama po firfiak sipai ten chau thu ral le lam ti iwa tual chung mi panga chu kongko mu tua mangin an vuak rep thu CDF min dat thu puang tu koyo man chuan a soibokani Special Advisory Council for Myanmar SACM chuan Military Council chu terrorist pola apuang February ni khata tanga thu nei na la a mi pui poi soilo tam tak nun na suat tu Military Council che dan chu international le ram chung dan ang po a firfiak terrorist pola chiar thei ani thu Special Advisory Council for Myanmar SACM chuan fin fiana tam tak mangin thu chua an siam Myanmar sipai ta chu firfiak polan nia international terrorist pola ruat tur ania mi pui zinga launa tu in sualna rap thak tak tak anti ani ati thu chua chuan February ni khata tanga thu nei na mang kholowa Myanmar mi pui chunga tharum thoa an chet na te awangin mi pui lamin firfiak sipai ti in an ko to a an soi chu adikani firfiak te chavin hetiang suarong hi an bol thina ni ti in SSCM ami yang hi li chuana soi National Unity Government NUG chuan sipai pol chu firfiak pola apuang to boka UN le ramdang sarkar te po in firfiak pola puan mai chi ani thule firfiak a chiar anni chuan in biak na angai to lova R2P dan anga ral thuam leile khal khapsak sumlut chuak dan cha le an sual ngai dam na ti top ani tur thu SSCM chuan atar langa chuti rualin Myanmar sipai ten mi pui chunga rong taka tharum an thona fin fia na le an chan chin te chu SSCM lamin an puang zar ngal bok ani Burma sipai te hian Chin state abikin Thantlang an beina sa ema hei hi a chan dia Burma sipai mi pui lama lut ten an soidan chuan CNA mun pui Victory Camp omna ania India ram ri Thantlang bulloka hian Victory Camp hi a oma Burma sipai te hian ne na an chan theina tur chuan helai camp hi an lak masak apoimo a chan chu he camp hi tuna mi pui sipai Burma sipai te ta na tor hlel om berten training an nei na mun ani baka CNA te hi Burma sipai tan an nok em tat awangani
he kem lak phot thi Burma Sipai te chuan ne na an chan the na na poimo ti hi an kha chianga chu wang chuan be ngei po an tum ti Burma Sipai tlan bo mi pui lam zom tu te hne na tanga riat ania heng Burma Sipai tlan bo te thu soi hi adik nge yang ti po Burma Sipai te chet dana tang hian a riat theya hun rei taka tang to khan chin state lama hian Sipai anin chek lut na sa to le a Thantlang khuwa po voi duai lo an hal to a an chet dan po anun rong thei hle kar masa loka in ka na a thlen khan CDF mi pathum an man te chu an lu an tan saka an lu chu December ni som khan an mu chuak ani chin state hi mi puiten Sipai an do dal na sat ber na mun ni in Sipai thi po an tam to le a tin Sipai ho po an chet na ber mun ani ve bok Thantlang khobula hian Burma Sipai te hian kem pahni an neya he kem pahni te hi anin mu ton theinan khuwa a in anin mu ton theina dal tu te chu an hal tam mia mai ni in alang soitak angin victory kem hi Burma Sipai te hian an beidon ani chuan Thantlang hi anin nga na tur mun poimo em mai ania a chan chu he kem hi India ram ria om ani awangin be pui thlakin han chewak don sela tran mun tha antan awang le a India ram ri an kai ani vai chuan ram dang nen indona an chok chuak thei don ti Burma Sipai ho hian an hai bik lova chumi ani awang chuan antana tran mun rember Thantlang hi du to ka an chet vel theinan an thu hnuaya an da masak angai ani Burma Sipai ho hian Chinland Defence Force te hi chuti maya an hne thei mai bik si lo awangin tuna an chet dan anga khuwa a hian tu ma omngam lova siama CDF te tan po a chet lak thei mia lo tura khuwa hi mipui omngam lo nana an siam angai tlata chu wang chuan Thantlang khuwa hi atuar na sapera antran angai phata ani tuna hian Burma Sipai hi sang ni chuang chu an tlan chuak to a Burma Sipai thi ni tin an om reng boka Burma Sipai hi ani telin an kiam zela mi puilam Sipai la ani telin an pung tul mai bok sinan an mang ang chuan Sipai nu pui te po an kem lo ngak thei turin silai ka te hial an zirti rangai ta a hei hian Sipai ral do thei an nei tlem to zia le anin dai to lo zia atilang chiang hle a tin Sipai nu pui te silai ka an zirtir po hi dan bo chiat na ani Sipai la kan tum la in Sipaya intlar du anom si lova mun then khata chuan ti lui na manga Sipai lak te po antum ta hiala chu mai ni lovin Sipai pension to te po Sipaya trangle turin ko lui an nia an du lo chuan an pension ti to pa vau an hiala ni Sipai che dan en hian an mang ang to hle ti hi phat ruala ni lova tin Burma Sipai hi an in soi ang ai hian an tlem to hle ti hi mi thiam terin danani hetia buaina achu ma da ya khan Sipai lo anei ruk theinan atak om si lo poisa siam nana Sipai tam tak om anga lan tirin an lo chu Sipai ho tulamin an eiruna sa ti ani bok chu wangin Sipai ral do thei hi an tam to lo ti achiang le ma seram khat Sipai ve meu chuan ral thuam po an nei tha in chuti mai chuan an tlom du arin ombik lawa tlom po ni se he buaina chok chuak tu Sipai lal senior general min ong hlai le a hote thilti sual hi anamen to lo na sa sia an tlomani po in remna an pumpelin arin om to lawa lo pumpel thei hlau po ni se an kut tuar tu mi pui thin rim te hi an tan chuan an dam chungin an hlom to don tho thawa tlom ngam na chi ani to bik si lo chu wangin akoto pa an tang meka engma poisak po an nei theilowa an pong tal mek ni berina lang engpo ni se mi puilam hian tlom an tum mel lawa ral thuam an nei thatu tula amang tu tur Sipai an pungzel bok nen Burma Sipai la khovel ram dang hoin an pom thei si lawa eng tiknia emo chuan an tlom ni hi ala thleng tho don ni in alang